Gima chiel michere oyat. Mi ariyo mi nongo kony. Mi adek nongo yat kidugu gan. Ento ini tamo kininke chere od yat. Ngatu mire lok kwede. Onyo kyoto mire lok kwede. Onyo lepo mire lok kwede. Ngat mati oyat pingeo onyo piniang. Itimongo. Chances beru la mal ni iromo chere oyat. Itika mieto kony. Tuomon tika yeli. Ento kyoto mire lok kwede tek. Idugu mapino kony kyoto na ibeko kwede ni. Eni ae pero majoma tiki tuo mi ding it. Gitika karo ke ye ikumalame Uganda. Kile mono kilungo ni the hard of hearing. Onyo kino kene kakiluwa lemma ki wanyi ni popor ki wanyi ni deaf. Deaf no pe mwenye lok. Onyo iti dump. Kito mire lok kwede mene ki dano pe. Kito mire ngarmone bo lok kwede pe. Menyut no mire bedu ngario ke chero yat ke initi lok ngarmone mire beta tim gena kiloni sign language. Kupu ne beru ka kupu ko lok anone. Eno ka ngata mire kupu ko lok pe ibi no la chien ni an ka biro ma ane pa munyi lok. Niang lok ka beru tek piem ngata no mire ana loke weko kupu kin an ke daktar no pe onyobe no daktar romo nene gire eto no pe niang pero ma dit ikin jo matiki ngolo miding it kidong jo magwak pigi munyi lok giromo lok eto pe giromo munyi lok miru ko kwan doga kwana ko nen ngoma iti wachne kago dwak iri malemon luoni hard of hearing. So nok pa translators bene jo makubu lok iko malame Uganda weko dong pero eni meta meda down tika no pero yidgi tika dingo gipigo fonyo lep kito miru go lok kwede anywana tima tek miru nero kit mo konya kwede ki dan ma megwa